Анан көрөк алхамдулилля бул дин да булчу. Ошон үчүн туура неме кылганга өткөрүп алсак мыкты болуп барат. Ошолордун бирөөсү аттахият. Так, кайер чозулат, кайер чозулбайт, кайерде таштит бар, кайерде жоон окулат, кайерде ничке окулат. Кичине аз-маз бар да. Бул эме болбоңуз мындай. Кыжалат болуп же болсо ойлонуп калмаң кандай болот экен деп. Жок. Бираз эле арабчасын эмесинен. Вот ошо өткөрүп коюш керек. Мейли. Демек мына жерде ташаххуд үйрөткөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эки алаканы менин алаканым пайгамбарыбыздын эки алаканын ортосунда. Пайгамбарыбыз эки колдоп учурашчу экен. Пайгамбарыбыз кантип учурашчу экен? Ассаламу алейкум. Эки колдоп учурашкан адеп туганда. Адеп бул. Адепке кирет. Не деген? Мына үйрөттү дейт. Ат-тахияту лиллахи вас-салавату ват-таййибату. Ассаламу алейка айюхан набийю ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах дептир берди. А берги кээ бир риваяттарда ашхаду анна абдуху ва расул. Абдуху ва расулу. Кээ бир жерде риваятта ибадиллахи ссалихинден кийин فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. Siz bunda deysiz ko? Assalamu aytpayız mı dedikçe? Assalamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dediniz mi? Yerdeki, asmandaki kança perişte olsun, kança salih pende olsun, barına salam ayttınız öylesi. Barına salam aytıp koyduğunuzda, uşu aytıp menenç. Так, бул ахраджахул хамса, бул осо 5 имам ушуну чыгар айткан. Тирмизиде, Абу Даудда, Ибн Мажа, Насаи бардыгында келет. Так, кээ бир жеринде ашхаду ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп келет. Кандай болсо дагы эчтеке эмес, сиз азыр кайсы аттахиятты риваятын жаттаган болсоңуз, ошо ойдан. Ашхаду ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Мынандай дагы бар. Жокса азыркында биринчи башындачы ашхаду ла илаха иллаллах вахтаху ла шарикасы жок эле. Ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах. Мындай дагы бар. Аби кээ бир мына жердеги риваят Насаи шарифтин риваятында экен Абу Мусадан ашхаду ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Мындай да риваят бар. Бирөө ката, бирөө туура деген маани эмес. Экөө тең туура. Эч кыжалатчылыгы жок.